Kada imamo poslovne probleme ili probleme u nekoj drugoj sferi života, obično se pitamo gde grešimo i šta moramo da ispravimo. Kada imamo ljubavne probleme, krivicu obično ne tražimo u nama, već to prepisujemo pogrešnom spoju, različitim karakterima ili okolnostima koje nam trenutno baš i nisu naklonjene. O ljubavi ćemo ovog jutra pričati sa psihologom i psihoterapeutom Nebojšom Jovanovićem, a povod je nova knjiga Sposobnost za ljubav i rad. Dobro jutro, Nebojša, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, na samom početku, dosta ljudi pominje reč ljubav, a retko ko je definiše. Pa otkrite našim gledalcima šta je zapravo ljubav. Pa da, ljudi najčešće ljubav definišu kao emociju. Sad, volim ga ili ga ne volim, osjećam ili ne osjećam neko pozitivno osjećanje. Međutim, čuli smo i takve izjave ili takve stvari, gledam i po filmovima. Postoji takozvano ubistvo iz ljubavi, na primjer, ili ubistvo iz ljubomore. Kako vi možete nekoga voljeti, a ubiti ga zato što ga volite. I ljudi mnoge stvari negativne rade jedni drugima pod parolom ljubavi. Ja to iz ljubavi tebi radim. Ako bismo definisali šta je zrela ljubav, dobro, ljubav sadrži u sebi i emociju voljenja ili pozitivnu emociju privrženosti prema drugoj osobi, ali je ljubav pre svega veština, umeće, kako bi to rekao Erik Fromm, sposobnost da se sa drugom osobom ostvari takav odnos koji je usmeren ka razvoju te druge osobe i ka sopstvenom razvoju. Dakle, ono što nas ne razvija, što nas koči, što nas drži da stagniramo ili da idemo naniže u nekom svom razvoju, koliko god intenzivne emocije nosilo u sebi, to zapravo nije zrela ljubav. Zašto baš naziv sposobnost za ljubav i rad? Šta to znači i šta znači biti sposoban za ljubav i rad? Pa zašto naziv? U stvari, naziv je potekao od one čuvene Freudove rečenice, kad su ga pitali čemu služi psihoanaliza, šta je cilj psihoterapije i tako dalje, jeste da se osoba osposobi da zrelo voli i radi. Dakle, odatle sposobnost, jer ova je knjiga pisana dobrim delom za psihoterapeute, za ljudi koji se bave drugim ljudima i pokušavaju da im pomognu, ali i onim ljudima koje interesuje kako se generalno razvija sposobnost za ljubav i rad, ako imaju neka zakrčenja na tom putu, osjećaju da im nešto tu nedostaje, mnogi odgovore mogu naći u knjizi. Podnaslov ove knjige je Oli integrativna psihodinamska psihoterapija. To je moj psihoterapijski pravac koji sam kreirao pre nekih 15 godina i zapravo prvi psihoterapijski pravac domaći registrovan, akreditovan kod nas. A osnova te psihoterapije jeste razvoj sposobnosti za ljubav i rad. Zašto sposobnosti, pre svega? Zato što ljubav je posebno, nema stvari na svetu koja počinje većim očekivanjima, a završava se većim razočarenjima ili neuspesima. I kad bi nam se to u poslu dešavalo, to ste dobro rekli u uvodu, čovjek bi se uvek zapitao zašto ja uvek tako pravim neke velike planove, očekujem veliki uspeh, pa mi se onda sve to izjalovi, mora da nešto ne znam ili nešto ne radim kako treba, pa bi potražio savjet, potražio bi po knjigama znanje koje mu je potrebno ili tako dalje, neke konsultacije. A kad je u pitanju ljubav, ljudi misle da prosto to znaju. Ljubav je nešto što ti se desi, ljubav je nešto što je spontano. Međutim, sva ta velika i spontana dešavanja uglavnom se završavaju neuspesima zato što ljudi ne razviju sposobnost za zrelu ljubav. S druge strane, mislim da je strah od ljubavi jedan od najvećih ljudskih strahova i onda deluje paradoksalno zašto bi se čovek plašio nečega što jako želi, pa upravo zato što nezrele forme ljubavi dovode do povređivanja ili do gušenja, zaustavljanja razvoja u vezi ili do gubitka slobode, do toga da ljudi iz ljubavnih odnosa izađu povređeni. I otud i strah od ljubavi. Mislim, imamo ga često jer smo nailazili i ulazili u odnose u kojima su nas najviše povređivali ili kočili oni koji nas vole. Tako da je ljubav, zrelo sposobnost za ljubav, nešto što se uči. Ja mislim da je to, kako da kažem, najteži životni zadatak, ali i najvažniji, najozbiljniji životni zadatak i da to treba pristupiti ozbiljno kao što se edukujemo za posao kojim se bavimo, da bi tako trebali da se edukujemo
i za ljubav, koja će biti ključni aspekt našeg života, i kao roditelji, kao partneri, kao prijatelji. A gde najčešće ljudi prave greške u ljubavi? I kad je u pitanju muško-ženska ljubav, prijateljska, porodična? Pa, da kažem, ja sam došao do toga analizirajući ljubav kao sposobnost, da ona je kao jedan složeni molekul koji ima određeni broj manjih sposobnosti u koje su uključene u nju kao Lego kocke neke ili atomi. Ja to znam 7 atoma molekula ljubavi i ljudi najčešće greše u nekom od tih 7 sposobnosti koje nisu razvili i onda je njihova generalna sposobnost za ljubav oštećena. Koje su to sposobne? Ja ću probati da ih ukratko objasnim u knjizi na 1300 strana. Je potrebno da to objasnim onako kako treba, ali počnemo od prve sposobnosti, to je sposobnost da budemo razumni. Dakle, da obuzdamo svoje impulse, da ne reagujemo sirovo na svoje impulse, ono što sad osjećam, ja to odmah krenem da radim, i da uspemo da ih mentalno obradimo. To znači da čovjek prvo misli, pa posle radi, ili kad mu dođe neko osjećanje, prvo obradi tu svoje emocije. Ljudi su često u ljubavi impulsivni, prosto ne razmišljaju zašto to rade, ono što rade, do kakvih posledica, ili onda dobijamo haotične odnose. Druga najčešća greška je to što nismo sposobni da drugu osobu vidimo kao celinu. Kad se zaljubimo, narodi kaže to odlepio sam. Šta znači? Ja vidim samo dobre strane. Kad se razočaramo, onda tu osobu često mrzimo ili preziremo. Vidimo samo negativnu stranu. Posmatramo ljude crno-belo, ne doživljavamo i pozitivne i negativne, ne dobijemo integrisanu sliku druge osobe i najčešće svi drugi više znaju o našem partneru koga smo zaljubljeni nego mi dok smo zaljubljeni, a posle svim drugima mnogo bolji nego nama jer smo odlepili od razočarenja, od mržnje. Tu sposobnost zovem lepak psihe. Čovek koji je odlepio ne ume zrelo da voli, bilo da je odlepio pozitivno ili negativno. Treća sposobnost koja je sastavni deo ljubavi je sposobnost za konstantno doživljavanje druge osobe. Ima ona narodna izreka, kaže daleko od očiju, daleko od srca. Čim je neko nije tu, ne zadovoljava moje potrebe, ja gubim njegovu predstavu u sebi. Zreo ljubavni odnos podrazumeva da vi nekoga imate u sebi, nosite u sebi i da možete da s njim komunicirate u sebi kad on nije tu. Jer osoba koja to ne može, to znamo nestabilna osoba, čim nema partnera, ona će da šalje porukice neprekidno, da zivka, ne može da podnese nedostatak te sposobnosti, rađa zapravo ljubav i zavisnost. To su ljudi koji se lepe, kače, koji ne mogu da budu sami, koji stalno traže partnera, time ga i uguše. Četvrta sposobnost je sposobnost da podnesemo oprečna osjećanja koje imamo prema drugoj osobi. Niko nije idealan, tako. I osoba koju najviše volimo nekad nas nervira, nekad ima neke osobine koje nam ne prijaju. Da li možemo da podnesemo tu različitost osjećanja, jer u stvari zreli ljubavni odnosi nisu to ljudi i odnosi u kojima se partneri nikad ne posvađaju, kojima nema nikad agresivnosti, nego su to odnosi u kojima ima agresivnosti, ali se ne gubi iz vida onaj pozitivni deo odnosa. Ili da kažemo jednostavnije, one se vole i kad se svađaju. Ljudi koji ne umeju da podnose te sposobnosti, uvek te oprečne emocije, uvek jednu pozitivnu ili negativnu stranu imaju potrebu da guraju po tepih, da potiskaju, pa onda ili popet idealizuju partnera ili s njim sam, a sve mi ne valja kod njega. Ne mogu da prihvate onu pozitivnu stranu, stalno naglašavaju negativnu, a zavisni su od partnera. I imamo 6. i 7. sposobnost, dakle, to je tolerancija na frustraciju, zovemo, ili imunitet psihe, ako je čovek preosetljiv na različite vrste nezadovoljenja, burno reaguje na ta nezadovoljenja, od partnera, od dece, i tako dalje, onda je stalno frustriran u tom odnosu i unosi previše tenzije u odnos sa drugom osobom.
šesta i sedma sposobnost su volja i inicijativa. Znači, nama je potrebno za zreo ljubavni odnos dovoljno pogonskog goriva, to je volje, jer da ne budemo kratkog daha i da možemo da istrajemo u onome što smo krenuli da gradimo. I inicijativa, to je sposobnost da mi neke stvari koje smatramo potrebnim i dobrima umemo da otpočnemo sami, a ne da nam neko kaže. Jer to često žene prebacuju muškarcima kad je ljubav u pitanju, jer moram ja uvek da razmišljam da li ćemo ići u pozorište, kako ćemo da se zabavimo, šta fali našem odnosu, a tebi nikad ne padne na pamet, nemaš inicijativu u ljubavi, dok muškarci češće imaju inicijativu za rešavanje problema u radu, jer najčešće su žene te koje uvek imaju inicijativu kad su ljubavne veze u pitanju, a muškarci su reaktivni. To je, ne kažem uvek, ali često tako. Eto, to su nekih 7 atoma koje čini sposobnost za ljubav, i bilo koje od njih da nedostaje, da nije razvijena, onda imamo određenu vrstu ljubavnih problema. Nebojša, hvala vam puno na gostovanju. A mi, dragi gledaoci, posle muzičke pauze nastavljamo dalje.